достар, һеҙҙең барығыҙҙы ла ваҡыт ҡоласаһында сираттағы мауыҡтарығыҙ, ағышлы истәлектәргә бай сәйәхәткә саҡырабыҙ. Ваҡыт ҡоласаһы ул хәтирәләр баҡсаһы, рухиәтебеҙ саҡсыһы, ижад сере, бәхет тамғаһы, арҙаҡы шәхестәр яҙмышы, тормош ҡиссаһы. Беҙҙән айырылмағыҙ, беҙҙең менән бергә ҡалығыҙ. Кадр достар, ваҡыт ҡоласаһында яҙмыштар сылбыры һәм беҙҙең бөгөнгө тапшырыу Рәсәйҙең атҡаҙанған Башҡортостандың халыҡ артисы Әхәт Әхмәтов Фәсхетдиновтың яҡты рухын арнала. Студияла уның иң ҡәҙерле кешеләре, коллегалары, бер туған ағаһы, һеңлеһе. Хәйерле кис, хөрмәтле ҡунаҡтар. Әлбиттә, иң тәүҙә бөгөнгө тапшырыуҙы һөйләшеүҙе башлаһа килә. Арыҫтан килгән ҡунаҡтан, Әхәт ағайҙың бер туған һеңлеһе Рәмзә ханымдан. Һеҙ Ҡабарҙы Балҡа Республикаһынан килгәнһегеҙ, Нальчик ҡалаһынан, шулай бит? Әйе, шулай. Әйҙәгеҙ бына, һеҙ ғаиләлә 5 ҡыҙ, 4 малай. Ниндәй илдә ташланы һеҙҙе ошо Кавказ иленә, Кавказ Республикаһына? Кавказ янында... Башҡорт ҡыҙы бөтәһен аптыратып китә Ҡабарҙы Балҡа аръяҡтарына, Ҡаф тауҙарына. Прошу прощения, мне легче сказать по-русски, потому что я в Нальчике живу с 1975 года. Закончив училище искусств, фортепиано отделение, я встретила будущего мужа и уехала туда жить. Я сюда приезжаю, в гости приезжаю. Ну, сегодня так получилось, что я попала на такую передачу. Спасибо вам за приглашение. Вот. Хочу сказать о своем брате. Наше детство прошло вместе. Я, наверное, больше всех жила с ним в детстве и, зная его маленького, у нас с ним 2 года разница, жили в Тимясово. Все старшие наши уехали уже учиться в Уфу, старший брат в Сибае, остальные все в Уфе. А мы втроем, я, Ахат и Самат младшенький, остались с мамой. Мама у нас большая трудяга, она у нас умница такая. И Ахат за старшего. Ахатагай смотрел за нами. Я была в 1-2 классе, конечно, он помогал мне и учиться. Очень дружно жили. Он никогда нас не обижал. Учил меня, я помню, на коньках кататься. А коньки какие у нас были? На валенке. Мы натягивали. Я не могла, девочка. Он мне всегда помогал завязывать. Туго завяжет. Сам лихо скатывался с горки. А я боюсь. А летом мы и картошку копали, и пололи картошку. Мы курочек кормили, гусей пасли. Вот это любимое занятие было. Мы ходили на речку, Ахат с нами всегда. И очень босоногое, хорошее детство у нас было. Атайынты ғұмыр өшіләні леспромхозда, директор леспромхозы. Әшәйінді магазинда ғұмыр бойы бүтін қонақ бізді. Қазақтар, андай аталарына есіңдәме диялер менен Тубинский рудникта бізді қонақ. Шан меңа ойнарға тұрайында, ойнайын баянда, Ахат туғанда меңа баян алып бергендер. Туған ақшаға берелер, тыңманша бала туғанда. Шуңа меңа баян алып бергендер. Ол тұрой кейінді, бұна шайық. Ахат қышты меңа етені. Әреде қайппамы, шын менің ақшаға ғана баян ойнарға үйренгенім. Баян алып бергенім. Баян жоқ. Хромка бар, баян жоқ. Шан да клубтарда, мен ойнайымды клубтарда, аларды бейтем. Алардың школа менің шо баян школанда өтті. Әхеттің бейу мәктәбі шында өтті. Вот это я помню, как они выплясывал. Келіп шыға, менің қыздар үйреген дұржеттен қыздар қасып кетелер да барлар, дегеттер алып кетелер барды. Шуға мен ода үйленме ерінім.
Редик ағай, бұна һеҙҙең ғаиләләр шул тиклем бөтәһе затлы, бәҫле, бәрәкәтле, һылыу кешеләре. Буйынсала, талант, Минән башлап әйбет. Әйе, һеҙҙән башлап, әлбиттә һеҙҙән башлап. Бына ҡайҙан килә ошо затлылык? Начиная с мамы и с папы. Редик ағай, бына ошо һәләт мөһөрө һәм затлылык ҡайҙан килә ул? Яғни, ең бірінші айтам, әсәй бітіне ең біріншілерді ол Галиеваның спектакль ойнап берген. Красавица. Ондай матур вообще, мен аңа ғана үйленерін, если что. Ұлы болмаған. Ҡатын-ҡыҙ идеалы. Идеалы. Һылыу, аҡыллы, сабыр. Төбенскі түбәр өднігінде. Тауышы шу хатын хеп матур әсәйдің. 2000 жылда бірінші спектакль Галиеваның ол. Әсәй шунда ойнап берген. Фотоғы бар мы? Бар ана. Алып келген ұтқанмын. Шулай айтып, әсәй мына шулай бізге тәрбие берді. Ерлайдар. Бізде күнде қонақ, күнде туй. Мен гармында бейіні. Атай Хугустанның бейіні андай бейбісі бақшы жоқ. Бейбісі атай бітім бұлда. Теге матроскидар, теге солдат бейдерін ол бейдер бітін Хугустан 4 жыл бойы бейген. Ол Хугустан есек. Әлі немес бәрі Хугустан әлі бейбеді. Яқының медалдары бар. Икеһе булған инде. 4 жыл болды Хугустан. Бына Әхәт ағайдың... 17 ранение алып, бурыстарды қайтары берілер де Хугустан. Бір ранениені. 17 ранені ішлетілер, әзіміне бейлейдер де тағын тігінде еберлер, фронтқа. Со шрамы, я помню. Қайтты, Исанов қайтты. Мы часто слышим по радио, как наш брат играл уже, выступал, а он танцевал. Это что-то прям очень интересно было. Выступал, там же в то время художественная самодеятельность, в школе была, в сельском клубе сколько он танцевал. На Сабантуе он выиграл деревянную лошадку на колесиках. Это попробуй купить. Так это такая радость была. Мы, младшие, больше, конечно, катали. Он как-то вроде бы уже постарше. Какая там коняшка. А он нам давал играть. Вот мы так росли вместе. В нашей семье вот такое воспитание нам дала, конечно, мама наша. Мама у нас бесподобная женщина была. С возрастом я все понимаю, какая у нас мама была прекрасная. Всем дала не только воспитание, свои качества трудолюбия, ответственности. Маме мы низкий поклон, что она нас вот такими воспитала. Ең яратқан бейім менің кәнесіндегі хунарсы бейі. Ол хунарсы бейі менен мен 30-дан артық сетелде жүріп қайттым. Осы үлебіздің Башқұртстан саңғатын, бейі саңғатын көрәтіп. Ол хунарсы бейі біздің традицион бір буындан екінші буынға бере тұрған. Мына бүгін концертталар сондайрақ әдірек экспронтым деп әйтейік ме, сондай формала ол бейді көрәт әбідінде. Мен хунарсы бейінің Хизбулла Зубайдулынан алғаным, Францияла. Мен өзімнің бейуді Ленинградта Рим Абдульманов деген егітке бердім. Рим Абдульманов әлі ялқына күні яш бейусі ол Рустам Молюковқа тапшырдық, бірге тапшырдық Нефтекама филармонияның залында. Шулай етіп бір-бірге тапшырып, ол традицион тұрып қалам. Әхәт кетерге болды мұнда интернатқа. Интернатқа келіп ішке орынлашты, оқырға орынлашты. Нейдің? Бірінші интернатқа. Имени Гарипова. Онда Гарипова түгілін, онда бірінші интернатқа. Аслаева директорына. Мен әлі Аслаеваның ерінде отырам, Исен ауылында. Прямо шуның ерін меңе берділер. Қазір мұнда Әхәт, жоқ, мен ондаға айтканында кеңе бейір керек құстым. Анда кем бір хаттың қызы. Виля Губаевна. Шул Ахтиңа көнілер Гаскаровқа. Алып келдім оперный театрға. 17 еш, 67 сел. Мен бит ансамбльда эшлейм уже. Дурц баянист, Альберт ағайдар, Марсенников, Осипов, мен. Қазір айтайынды, мен аккуратно, мен Перовский бейім, охотникті. Мен айтам, пожалуйста. Прямо негасыға бейінлі, прихожий бар бет әді. Отнарнықтағы ингендерлеріне. Шунда оны
до конца характера годится, берем решительно. Он будет зубодольно продолжательно выйдет. Хизбуллах. Природный Bütün талант. танистарын bir dana прожекторы на китабында бар. Все, это Зубайдында будет продолжение Зубайдында Хизбуллах умера işte. Біздің студиялар ішінде ханым бейуалияхы, йондызы, біздің күтіп алған қонағы бар, қайырлы сәжді апай. Бұна хізің үшін ұсырашу, несі кесті қалған, үйге шылу, ғымғы үйгет, башқыр тегіті, хізің яқташығыз. Әхәт менен ысынапты біздің бұйғын, топ келді. Çünkü mana biu sәнгатында, mana балетта, biu сәнгатында бигрәк тә үдеңдең партнерың булһа, биу рәхәтрәк. Ә безнең mana биудәр бит төрлесе сольный биуләрдә булды. Шул ук Гөлнәзир Зарифалы, парлы. Дуслык биуе. Шундай биудәрдә һәр вакыт бит инде шундайрак парлы туры килһә, гел бергә туры килдек. Хәзер бер вакыт ошо ансамбльдә бейбез инде, бүтән биюдәрдә бейбез инде, бездә хәзер ошо баштандан бигрәк тә шулар хәтердә калган. Бер караһаң ансамбльдә эшләүдәр төш күк кенә. Çünkü ondan sonra biz elle devam ettik işlerimizi. Okutusuyla bulduk, olay da degендей. Şan hatır bir vakit o ansamblda işleyip de şan o baştandan in şunday şahıslarda, talantlarda yalarda bizim mana bugünkü şu uçrashuvlar to'g'ri keldi. Bizim bitinde mana bizde haqlası iri yigitler bizning gününe tap kelib turaydı. Şunun şekilde Sovetlar Soyuzu'ndan bizning Polşalı, Germaniyalı, Çexoslovakiyalı, Vengriyalı, Mongoliyalı, qayda Sovetlar Soyuzu'nun harbiy частары бар. Şunda bizde motor gına giyalarda bir türkümde gibereler. Şu vakitte bizge kelgene şu әхәтінен İptaşım Enver ergel elbette Kurayı ona o da bayıklanık motor beyin bir daha rizik istemem iskitmel motor beyin şanhın ahatinden bizge indi onda nisiktir mınatege sonira hatan kızlardan beyin ul hatlım tege bekte ayak ora basmanlar emmeyinde biz oşum dostlukta beygende üser qabat beytellerini biz de niş yapılaydı oturay koyabıd. İsingdemişan tege Uşanov menen Zöhre Yulay Uşanov menen balettan ulardı şol tege neyden sыңнау turnanan adajibet. Şunda көрһәтәдер. Ой, itmeli. Şan şol neydi dostlukta beyhek üser mertebe beytellerini. Şan biz oturayız bu ne hal oldu? Vakti henen bizim şu yigitler bit, şu sityaktlarda hizmet etip, höygen kızların hağınıp, ah şu kız meni kebit dip, kusaklap, motorda birge beygenlerin hislenip ultırıp, şu ihsepten bizini yaratalar iken. Mana şolay. ЮНЕСКО-нан Францияға көп жүрмін. Менің арттан еріп кетті, менің 25 мың әрәм түгілді, барып қайта Парижда болдық, бүті Франция жүрсек, бүті Италия жүрсектік. Ана Италияның қайтқан бадын-бадында, бүттін біздің балалар 26 бала менің группаның ғана кеттілер. Бадын бүгін ғана қарап отырдым. Шу қаттым жалқы балаларды кетулері. Әнінде талантты балалар бәрінде. Қаталға ярдам етіп жүрді. Пароходтар была, ведь городтарда, что организы көтерге, пароход 5 километр барабыз битінде балалар менен. Меңа уйнап барға тура келе, бүтін Парижді өтіп шығады иногда центрда инде. Матматр, жаққа барып, бұнда, Эйфелев башняларда. Когда уже стали взрослыми, приезжал ко мне в гости в Нальчик. Гастроли у них там были. Один концерт они в Нальчике дали, провожаю я его и плачу. Он говорит: а что ты плачешь?
тебе что, здесь плохо? Сейчас же я тебя заберу отсюда. Если тебе плохо, я говорю, нет, неплохо, я просто провожаю тебя, мне жаль прощаться с тобой, я же люблю вас всех, и хочется мне с вами общаться, видеться. И вот такие очень добрые воспоминания о нем у меня остались. Әхәт ағайдың бына үҙенә генә хас булган бейеүе, шедевр номеры нинди дип уйлайһығыҙ? Уф, ана шуны хәзер уйлайым да. Охотник. Хәзер тукта, уйлайым да. Мен нишләп һуң әле һеҙгә килергә йөрөгән саҡта миндә шул тиклем фотолар күп. Әммә ҡарайым, әхәт юҡ. Ул нишләп булай? Баҡты һинең, мин 67-нче йылда бит медаль алып ҡайттым. Ул саҡ килгән шул 67-нче килгәндә шуны армияға киткән. Шуны шайтып ҡына беҙҙең килеп айналыш булып тигергән. Әммә бергә булған саҡта беҙ әле ул теге охотникта ысынапта әлеге баяғыса Зөбайдин ағай бейене бит инде. Улардан һуң әлбиттә беҙ күсә килеш бар, уны беҙ бейергә тейешбеҙ бит. Улай ғына һәм дә тағы бер һөйләйем әле, ул Реджик ағайым һин иҫләйеңдер. Беҙ Әхәт менән күп кенә ошондай нидәрҙә осрашыуларға беҙ йышҡан саҡырҙылар. Беҙ бара торғайныҡ һәм дә беҙ әлеге шул Екатерина Николаевна Варламова менән Зөбайдин ағайҙың алып ҡайтҡан нидән Бангладештан теге ритми мелодияны. Ана шуны беҙ Әхәт менән беҙгә бит Гаскаров ағай бит тапшырҙы. Ана шуны беҙ бейнек, ритми мелодия бигерәк матур бейеү. Шуға Музыка мен яздым, ноталары юҡ, мин наслов яҙып алып Африкалалам. Шуға менә хәтеремдә шул ныҡ матур бейей торғайныҡ. Шуның шул нишләптер фотолар юҡ, шул аптырайым. Шуның уның әйтәм бит, ҡайһы ғына бейеүгә тотонман, ул бейеүдә урыны булды. Иң һәйбәт бейеүе булды инде аҙаҡ опять Хизбулла ағайҙың Зөбайдуллин Төньяҡ Амырҙары. Ул офицерҙы бейей бит инде. Ниндәйҙер солидно. Минем дә әле күҙ алдымда Башҡорт дәүләт филармонияһында эшләнем бит инде. Бына әле Рәшид апай һөйләй, минем күҙ алдыма килеп баҫа бына Әхәт Әхметович. Минең Әнвәрем ни барған буға, нисә поҡта бит ул. Бөркөт һунарсылары тигән бейеүҙә бар ине. Вот Гөлнәзирә тигән бейеүҙә мин иҫләйем. Бына күктә ай менән ҡояш булһа, бына Әхәт Әхметович менән Рәшид апайығыҙ, берегеҙ ҡояш, берегеҙ ай инегеҙ. Бына һеҙҙең аяҡтар ғына түгел, һеҙҙең бөтә күңелегеҙ, бөтә йөрәгегеҙ, бөтә булмышығыҙ бейене бит. Күҙ керпектәрегеҙгә тиклем бейене. Ул һеҙгә генә күренә, беҙ уны тоймайбыҙ әлбиттә. Ул һеҙгә генә күренә. Бөйөклеге шундалыр, Шулайҙыр бәлки. Беҙ башҡарабыҙ ғына, башҡарабыҙ. Рәхмәт. Әхәт ҡусты опять тәнәйтеп әйләнеп ятты инде мына маҡтағас. Ярар. Әйтәләр. Әруәхләрҙе маҡтарға кәрәк. Әруәхләргә нисек килмәйһең дә, беҙ сауап алып ултырабыҙ шайтып. Улар мына беҙҙең эргәбеҙҙә хәҙер йөрөйҙәр. Тормош дауам итә, шулай бит инде. Тормош дауам итә. Бына Редикаға әйтеп ҡуйҙы, Әхәт Әхмәтуллының иң күренекле, уның үҙенең генә булған бейеү ул һунарсы. Мына мин йәш ваҡыттан хәтерләйем, ул заманда Совет культура дигән гәзитәгә ине, һәм унда бөйөк бейеүсе Руди Хаджаян әйтә Әхәт ағай тураһында. Бына һунарсы уның иң юғары һөнәри кимәле. Хатта Мәхмүт Исәнбаев та килештерә алмай был бейеүҙе. Нисегәндә ул башҡорт бейеүе тип. Килештермәне ул, хәтерләйбеҙ, килештермәне ул. Мәхмүт ағайға уйнағайны, был осоп йөрөй. Шуңа шул бейеүҙе ҡуйҙык та миңә баян алып бирҙе, ҡыҙыл баян булды. 3,5 тора ине. Хизбулла Ғүмәровичҡа, Зөбайдуллаға бер Волгалыҡ бирҙе, 5,600 онда булды. Бай кеше бит. Бер нәмә түгел.
Аны бейіне 7-8 концерт бердік. Her bir концертқа төләне бір Уфала. Яңа изендегі, мен изенге ерге алып қайттым. Әттені гадет сетіне. Төләрмен яңа изенге едетті. Мына хәтеремдә, шулай. Әхәт ағай, мына хақларға сыққаста, мейс башына меніп ятмай бетінде, ол өзінде шул текерім яң әлетті аса, ұйыштыру әлеті, администратор, рейс ағай. Бұна бұндай әлет тіләкмей берілмей. Мына тұрмышта ниндейдер етекші бір еліме башап алып кете екен, ұйыштыра екен, ішлей екен. Ол ниндейгіне ехеттен қарама бик ауыр іштеуін. Ол әдірге мәдір ішлеп өткен ерге келіп кіне ол ішлеп алып кетті, ол ифраттай жеңіл, бір хүтті, но башлап алып кетті. Рұқсат бір жай нөлден алып кетті, ол ифратта ауыр. Әйтек Тинсекаман дәулет филармонияға 1992 жылдың 7 ғинварында указыға президенті Мұртаза Губайдович тарафынан әует Нефтекама филармонияның шол указдан башқа ветелі бір мәлі yok. Артистер ерға керек. Ол артист музыканттар, артисттарды кейіндірге керек. Репертуар төдірге керек. Музыкальный инструменттар алырға керек. Қырылмаға қырық іш. Ауыл сақырып келтірген артисттерлі қайдар орынлаштырырға керек. Фатир табырға керек. Іш хақы, смета төдірге керек. Ол шул хәтлім ауыр іш. Ағат Ахметші, ол искеткес зур ішләні біздің Нефтекама қалағы үшін біз оға бек-бек рахмәтлі біздің коллектив сықты шундай инициатива менен енді біздің филармонияның алдына тақтаташ ішләп, шуны еліп қойырға енді. Бұл біздің проекты қала хакиметі бек яқшы қабыл етті. Бұнда юридик яқтан ғына сұраудар келіп туды. Шарды хәлите біді. Алла бір біз хищекет шул ішті ішләп қоясақ бұд деп ойлайым. Көптер әйтелер, башқұрт бүйінің рухы юғалып, нейлер келәтелер. Мен олай деп әйтмәсенім. Хәзір башқұрт бүйі техник яқтан да көтерілді, урында тұрмай, алға бара. Яңы бүйідер уйлап табалар бары бар. Мына әлі яшьләрдән қарағанда балетмейстер көктігі Явзат Бекберден, Халил Ишберден, Риб Габитовлар, мына сондай яңы буын элек үзләре болып, бүйірсі болып. Хәзір мына яңы бүйідер башқұрттың bütün bulgan legendalardan, kitaplarını okup, sokup, əlləqədən sığarıb, türlü beyulər uylap tabalar. Ol mına meytəm bizden Başkurt beyuінің ruhulay olmaz. Onda yigitler olha, hem Başkurt beyu ömür yaşartı bulayım. Әлбетте, Ахат Ахмеш, бек қарап тұруға әдхудлі бір қатки шундай кіші, әмі бек алсақ болды кішіге керек вақытында ярдам ете білді. Біздің артисттер алдында, аның абыройы шул тектім нық көсілі болды. Артисттер алдында ғана түгіл, қала алдында, һәм республика алдында аны нық ихтирам еттілер. Шул теклем абыройы дәрежеге көсілі болды. Шуан мына яңағына башлап кеткәс бетінде еш алға алып кетуі бек ауырға тұра келді аға. Ана шул аның теге упьорт етіп әйтелер бит аны мына нықышмал, тырыш кіші. Бүтін ауырлықтарды мына шул еміріп алып бара тұрғайны. Мына шундай кеше. Ол ішке келгенде әйтті енді, меңа те қожалар әйтті, хенің тирін қаты, хен еңіп сығырға те шәңен болдыр алаң деп, аны именно мына шуны минеyi verdiler деп. Шулай höyle отырды. Ну, ысынында нықышмал кеше болды. Алдына алғанды
адагына хәтлем алып барып еткерә торган иде. Унда бит ижад кешеләре һәрбере үзе бер сабый куык, дәртәндергәрәк үпкәлә барырлар һәм төрле милләт кешеләр, төрле бригадалар, татар бригада, башкорт бригада, мари бригада бuna ошо кешеләрне берләштереп, ошо бригадаларны туплап, уларны эшкә егү, хәрәкәтләндерү, дәртәндерә белү, халыкка таныту. Әле елдарлар бит хезмәт хакы түләп булмай, акса юк. Әмма тырышабыз бер гелә китмәй. Бuna тырышып ныкышмалы итеп эшләп яттылар. Бер кешелә китмәне. Зиләзәкән ул бүлегендә бүлеп үтәйм әле. Ул вакытта нинди автобус булган итле икән бе? Кабызы, Кубань, Ирәне юк, кардандар күренеп тора. Мост күренеп тора. Кышкы һавыктарда, сатлама һавыктарда безне гастрольләргә сыгаралар, толоптар гейдереп. Менә бер елда шунда зарланып йөрүм, әйме? Бер битә утырып сыгып китәйник. Эште яратмас. Эште яраттык. Хәтта Әхметовичты үден хөрмәт иттек. Дәртләндерә беләйне. Эшләтә беләйне, дәртләндерә беләйне. Айбулат Давлетович, бuna ябайны үзе. Әйтәләр бит, бөек кешеләр ябайлыктары белән бөек булалар дип. Бөеклектә ябайлык. Бuna талапсан иде. Ул безгә әйтә торганнар, һез артист булып эшләйһегез, һез ошо профессияны хайлаганһыгыз, һез төнен уятып алып китәйек, һез киенеп әзер булырга тиешсез. Нинди генә концерт булмагын, бuna нинди генә сыгыш булмагын, һез әзер булырга тиешсез. Бuna һезнең шәхси аралашу нимә бирде һезгә үзегезгә? Шәхси аралашу, мин ул вакытта киностудия директоры инем. Әлбәттә, менә директорлар безнең Башкортстанда бер-берен аралашып яшәй. Кәңәш сорап, бер-бергә ярдәм итәбез. Менә яңрак кына безнең коллега Министерство культуры булды. Шунда ла директорлар осрашып, һөйләшеп, ул елышып һөйләшә ул бер ул. Адактан турып калып, или осрашып, или бер-беребезгә барып, кәңәшләшеп ярдәм итү бик зур роль уйнай. Бездә Әхәт Әхмәтович менән менә ысынап та якын дуслар булдык. Ничектер без бер-беребезне шунда аңланык. Тәнкыйть һүзләре булды бер-беребезгә. Анаһын яшерен батырыны юк, чөнки кайбер эшләр дөрес эшләмәгәнлеген без алдан әйтеп бер-беребезне коткара торган кайбер әйтәк опытный җитәкче бар икән ул. Яшь килде икән җитәкчегә, ул әйтеп, искәртеп бара торган инде. Шул яктан да безнең дуслыкны Әхәт Әхмәтовичтың мәхәдә башлап безнең Башкортстандың шул төньяк көнбайыш ягында усак асыу, мәдәни усак асыу иде. Дөнья балкытырлык эш зур. Искиткеч зур. Дөнья балкытырлык эшләй бит, искиткеч соклангыз. Бұл ансамбльдә без академияга якын айтырга дип уйлайбыз, чөнки профессиональ яктан безнең потенциал бар. Үзебезнең хореографик училище бар. Талантлы биючеләр Башкортстанда күп. Шуларда йыеп, мен әйтәм, уйлаймын да, бу Башкортстанда бию коллективларының иң яхшыларының бере булыр дип ышанып, бүгенге көнгә яшәп ятабыз. Сәнгатькә булган ынтылыш, биюгә, баянга булган мөхәббәт династияда дәвам итә, Редик агай. Бу балаларның үзләренең теләге булдымы, әллә һезнең форман талап булдымы? Белмәйм, ул природадан бери хәзер 5 малай 5-бездә баянда уйнадык. 5 малай. Аккордеонда ла уйнаны Самат кусты. Ана Арсенда берде музыканы иде битте аспирантураны, Магнитогорск консерватория аспирантура. Юк, синең күк папа уйнай белмәгәсте, ташланы. Баянда да хәтта иң кыйммәтле баянда уйнаны. Шуңа мен әйтәм, балам, еш алай буга, син уйнамала, хәзер строительный фирманың директоры, генеральный директор Сочила. Кем? Арсен.
Ула. Мында эшләп кетте бит. Студияда эшләп кетте бит. Кит әле. Генеральный директор, оказывается. Кит әле. 1 200 000 ала. Кызы Япониялама. Кызы Когда Японияла. виолончелистка. Күйеуге шықты скрипач. Татар егеті. Өздеріне 400 000 алып эшләйләр. Аманда Мәскәүдә 90 000 эшләмәй бит еді. Күрдің ме хәзер нинди? Хәзер барып төшкән Японияга әсәһе названиктан Токиодан. Мам, тут я вышел на улицу Токио, все на Картатаева похожи. Япон, Картатаев. Мам, мне повезло, я замуж вышел за скрипача. Сейчас я скрипку таскаю. Он виолончель тебе это ты. Хәзер тегендә опять Кыз хразар. бардыңмы Японияга? Булганнар бар. Аксагар алым ем әле акса әле етмей пенсия. Әле хинде биреп тораңмы? Мөмкин. Соның генәрһен. Аралы. Арсыр әле касан әле генә кетте бит. Хәзер тегендә әйтәләр япон кызлар японча свободно һөйләшәләр. Ел ярым битендә кияүенә бергә. Такая башкирка приехала, девятилетая. Виолончелистер не видно, был концертмейстер. Такие большие глаза, страшно смотреть. Я покупаю. Әлі яңарақ. Қортат келіп кетті, қортада двернені закрывать дей. Ешет яу болмайды, түнде яварға құшмайды дей. Цунами болха кеудың динге бойында тұрады. Себеніне жоқлай алмайым дей, землетрясение яварға құшмайды. Ұрлашу жоқ дей. Ешетті жоқлап болмайды, себенені бұжылдап дей. Абастырын сұқты жоқлап. Қазір Японияны қосалар, Скандинавияға. Киев ұжанда, Норвегияға. Бына Әхәт ағайдың ғайләнің тұрмышының пәрден расыры мүмкін ме? Оның де ғайләлі ешен ямғияты, балалары шул туралы мөмкин ме? Ленинградта, Питерда хатыны Альфира, анда консерватор оқытты бол. Хәзер хақлый алды. Ул өфі қыдайын мұқадан қасында Марат Даукович балерон бар деді. Дауковичтің сестрен. Ол да ансамбльда бейінленді. Амальгама является сплавом ртути и драгоценных металлов. Хореография ассоциируется у меня с ртутью. Драгоценные металлы — это артисты. Все просто. Я не ожидал, что ведущие некоторые солисты могут сегодня танцевать классические балет. На завтра прийти ко мне на репетицию и показать себя совсем в другой ипостаси. Это, естественно, талант. Фантастическая трансформация. Вы знаете, когда открывается занавес, это невероятное ощущение какой-то магии. Ну, по крайней мере, вот на меня так это действует. Когда начинается сказка или всем другое состояние, какой-то человек трансформируется. Он сам себе уже не принадлежит. Biz ikişer, üçer ay ödebizge bizden direktorlar, hilöşüler de barıp железнодорожный вокзалға bir 2 ayga, 3 ayga bir vagonды неге алалар? Арендаға, құртымға. 2 вагон, артта еще ведь прицеп ұныттың. 2 вагон. Оны хәзер, ул элек улай без бердәгенә. Хәзер без шул күпелә гелгенә мин Әнүәр һәм безнең башкаларның балаларына рөхсәт итмәннәр. Безнең хәлилебез шул безнең күпелә бергә үсте. Әхәт, оның хатыны Әлфирә, без гел менә бергә яшәне. Кемдә яшәнегезме, гастрольгә йөрнегезме? Яшәнек 2 айлар буе бер вагонда 50 кеше, менә булай итеп кына үтә битеге вагоннарда безнең кофрлар тора теге проходта иде. Ошо тип үтеп китәбез, сәй тотканбыз, ничек түкмәскә. Шул тиклем авыр вакытлар үттек, әмма менә бер караң, бай әйттем бит, төш күк кенә. Шул
тиклем бердәм булдык. Бигрәктән битен. Фурцеваның указы белән. Бигрәктә менә Фәйзәт Гамиш вакытында битен ул ансамбльнең дуслыклары, матурлыклары, бит шул тиклем теге һәңгеләр апалык яшәндек. Менә бит оскан тавыш ишеттермәй торгайнык, потому что хәзер ризик. Почему? Ни өчен? Чөнки менә битен битендә 20 ел эшләгән апайларыбыз, агайларыбыз булды. Улар бит 2 айга балаларын унын-бунын ташлап калдырып китәләр. Берәйсе бин усканна тавыш ишетелә, улар йоклай алмайлар, яталар. Менә без шуга һәр беренең теге уга улай ярамай, буга бул ярамай дип, уларга шул тиклем итәгатьле булдык. Бит үзе уйламай да торгайдык. Менә шуны шикелле без шул тиклем әсәһенә, сүзенә бөтенләй сыдап үткән әдәмдәр менә шулай. Менә шунысын Авыры булды, Рәшид апам Измидан. Ташкенттан сыгып киттек, 2 вагон. Ташкент Наманганск долинага етер алдынан отцепился. 2 вагон торганда калган. Хатанда спас, опять хат килеп сыгып, подъем, ол йокламан. Кәртүне зарабыз. В общем, без киткәндә барганбыз, отцепились без. Сәгать беренче ярай был индире бергән теге нигә путь Тупикка. Анан алтын не берде, Фәйзәт Гамиш берде алтын сәгать, шул кешегә бирергә дип. Хатанда акырып торган ара кәртүне батыргандар. Бер нигә күпелә. Без күпелә дорожный яшәнек, без иногда яшәй торган иде. Сурыйнык бар берәйдә. О, стрессин килгән как раз. Это все дребезги. 2 вагон торса, отцепился и все. Шуннан соң еще уны һөйли башлаган бит. Теге тупикларда бында бер юл үтә, бында бер юл үтә, бында поездлар тора, бында көтүп торалар, касан китергә, кайы путка сыгырлар. Бит инде концерттан сыгабыз, ул паровоз атна үтеп китәбез, бу паровозның артына үтеп китәбез, уйлабыз, хәзер уйлабыз, нисек бит имен йөргән, бит нисек бит имен баян менән дүрт баянист, баяннан сыгып каралар. Бер-беребез Нинди кыйммәтле баянда. Хәзер инде бер-берегә кулыбызны биреп, поездга инде ултырабыз дигәндә, безнең поездда ток алып китеп тә баралар. Менә шулай. Юлдан юлга, менә поезддан поездга без шайтып йөри торгайнык. Без нисек имен калганбыз, шуның өчен шөкер имен аман ултырабыз менә шайтып, үзе бер кыланыс бит. Алла бар. Алла бар. Ул һәрбер артистты үзе карап алды бит. Бөтен артистты үзе карап, хайлап, тыңлап, менә шулай итеп алды. Шуга артистларда ул үзенең балалары кебек нык якын күрде. Нык якын күрде, ихтирам итте. Менә кешесен үлеп тора торгайны. Бер хатира искә төште. Бер шулай Курай конкурсында еңүсе булырга тора келде инде. Шуннан бул ишетеп калганда, Һедин Нефтекама филармониянан артистыгы еңеп сыкты. Тегәс баш бухгалтерді алып, үзе машинанда келіп, миңа берілген приз анда телевизорыны, шуны отыртып, мына бит, дурлап алып қайтып кетті. Үзе йөргені шунда. Вот, мен шунда аптырап қойғайым аға, мына битінде қайһында ерақ ердан келіп, өзінің хезмәткәрінің ішін бағалап, шулай теберін. Бар Нефтекама ул икенсерәк мөхит битендә, онда бар икенсерәк халык яшәй. Менә ундагы текстләрем уртак тел табы. Ошо артистның мәнфәгатен кайгырту, уга еңел бирелде микән? Төрле сактар була бит инде. Төрле сактар булды инде. Анда һәрбер кешенең үзенең характеры бит. Әмма ләкин уның асыл сыйфаты нинди тексты буларак Әхәт Әхмәтулланың. Ул бик көчле психолог булды. Кеше менән һәрбер кеше менән уртак тел тапты, уртак Худ тапты. Әйтәм дә, бүтән каланның җитәкчеләре менән ул уртак худ табып, моны нисектер ремонт. Гел генә ремонт була торгайны. Ул кайдан тапкандыр ул аксаны һәрбер җитәкче менән барып һөйләшеп, косметик ремонт. Касан карама косметик ремонт. Менә шулай итеп бик егәрле булды, ныгышмал булды, тырыш булды менә. Айрус инде саралар, инде байрамдар, концерттар иттереп калган, менә Әхәт Әхмәтулла җитәкчелегендәге асыл гәүһәрләр, сәнгать кимәленә күтәрелгән шундый байрамдар, программалар бармы улар? Күңел түрендә акланамы? Аклана. Бына дуслык моңын бит инде ул
шул тиклем зур дәрәҗәгә йиткереп, күтәреп узгара торгайны. Буна 2000 ел ахыры хәтеремдә булһа, бөтә әзерләнеп беттек. Ишетәбез, иртән эшкә килеп, Әхәт Әхметович больницала операция эшләгәндәр дип. Хәзер инде бөтәбез югалып калдык инде. Буна югалдык та калдык. Аптырашып, күзләрдә зур итеп, асып бер-беребезгә карашып, калай инде хәзер, нәмә эшләйбез инде хәзер, кем инде хәзер дип йөрибез инде. Бит унда безнең беренче президент килә. Муртаза Губайдулла улы килә. Шуннан инде кискә Әхәт Әхметович киенгән, уга эшләмәгәндәр операция. Төп басып, Муртаза Губайдуллович менән шулай итеп халыктарды, кунактарды каршы алып йөри. Ул шундай булгас, безгә буна үзелә шундай ине, и бездән дә шундай талап итте шундай. Бер суткала сакта. Вождан һәм яуаплылык тойгылары. Яуаплылык. Бездә лә шуны тәрбияләнәне. Яуаплы итеп, эшегезне яратаһыгыз икән, эшләйһегез икән шунда. Менә һез шундай булырга тиеш дип. Ул безнең Гаскаровсыларның тәрбия, безнең ансамбльнең тәрбияһе булды. Без элек шулай булдык бөтә. Артистларны хөрмәт тә итте, әрләнелә, талап та итте. Шундай биш. Гадел булды бу. А все это с детства идет. Все с детства. Вот я же вас слушаю. Это все. Такая забота была о нас. Так он маме помогал. У нас и мама очень ответственная, заботливая. 9 детей. Останься одна в 45 лет. Папа у нас умер, мы маленькие были. Она в 45 лет, 9 детей. Посмотрите, каких детей она вырастила. И все свои качества, трудолюбие, отзывчивость, ответственность передала всем нам. Вот мы все такие, вот в семье мы все такие. И в том числе Ахат, Ахат Агай. Ахат битінде әсәй магазинда эшләй. Вакыты юк. Продукция принимает та, баймакка отчет менән бара. Үзе йөри, бөтен ул. Уже торговый работник был вот кен. Әсәй хороший работник была. Да, әсәй ауыр хәлдә. Вот эти качества нам Туган передались. гәнле, игътибарлы, ярдәмсыл кешеләр. Ул отчетны эшләп белгән, мен аптыраймын. Отчет. Продуктовый магазин отчеты, онда күпме товар. Ул эшләй торган. Әхәт Агай миңа калган бу фотоны күргәндә, ул күбрәк атайга охшаган. Уйган каплаган. Һәм уның бөйрәте күскә менә Да, Атай безнең бик матур бейне. Вот я помню хорошо. Бигрәк матур бейне. Такие дроби выбивал. 40-й. И вот Ахат Агай шулай. Безнең менә хәтеребездә әле атайның исән сагында атайыбыз бик матур биюче дип әйтер идем. Аның менә бию осталыгы атайда күргәнем бар. Без әле бәләкәй булсак та менә кунактар еллар иде бит инде. Шул вакытта улар менә атайның биегәнен күргәнем бар. Менә әле лә күз алдымда тора. Менә Әхәттең менә яңгыз биюдәре менә шул атай ягыннан дип уйлайм, ата ягынан килгәндер дип уйлайм. Аның кайбер бәлки хәрәкәтләрендә отып алгандыр әле дип уйлайм. Ул үзе оң акшаган. Безнең семьянан без әсәйгә күбрәк акшаган булыр. Ул менә атайның төсе анда аңа күп бирелгән. Айрыса кайһы илдәргә булган сәфәрдәр истә калган. Решләп әймән Әхәт Агай менән бергә айрыса. Хәзер бер кызык Мажаралы да булган, кагышлы да булган. Хәзер бер вакыт Африка иленнән кайттык. Африка илләреннән. Гвинея, Сенегал, Мали. Хәзер бит һәрбер булган илдә бию алып кайтабыз. Бию алып кайтабыз, хәзер бер вакыт безгә инде шундай әмер бирде инде Фәйзәт Гамиш. Менә һез алып кайттыгыз Африка иленнән бию. Һез шуларды ипләп исләй торыгыз. Без хәзер исләттек нисек.
нейбінен әхәтіне хиләштім. Шанның теге біздің вәли барыны. Исіңдәм Салихов? Мәрхүм. Капустник деген бір шундай не бола тұрғайны. Күлкілі кесе болады яңы елларда. Хәзір шул сөбіт хиләштікті әйрәгідәлі. Теге Африка бейбін бейгейік. Юғаслардан тегілер теге үдәріне теге юбка формада нәмә табып алдыр. Әдіркіне бидендік қараға буяндық. Мен үдіме тюрбаннар тектім, алайттым, бұлайттық. Бір бақыт капустникка келіп сықтық бетінде. Келіп сыққайын, ошаға текілім көп бола тұрғайын номерлар. Бұның мен біз өлтірдік халықты. Телет қалдылар бітір. Телет қалдылар. Сүнкі мұна емізірек етпейтін, ең бұтағы шекілі ол бейлер. Мұна ошай тіләхінмейіндер. Бұлар то борабан хоға әмін бір өдім қыдқай онымнан да барып дурақланын бұрым. Короче кәрі, шында бүтін көші ақ етті. Мұна қай вақта шул тегі батыр болдырға керекен. Шул бейуді көрхәтіп қотырып сыққанда соң бір вақыт онда тегі біз масы беу алып қайтығын масығына солы еуғына. Фейзады ғамыш көргенде бір вақыт мен айтайынды. Хин өдіңе шундан сол ішлеп алды. Мана ашу айтып батырсылығы біткен не? Өзім ысынапты қадыртыға кел мені ыспайғына, моторына, тыйнаққына, башқұрт қызы қайы, бір бағыт ен бұтаға келіп сығып тегі башымда мұна ұты декен мәрті, помниш? Башымда бұш айтып әлкен бетіне. Хадыр зрительді аптырайлар бір бағыт, хатта мана біздің балерина Фирдәуіс Нафиқова келгенде, Рашида, ты ведь точно взяла манеру. Как ты смогла дейінді. Біз бұш ұлтырманық, бұш тұрманық. Біз әр вақыт ішсән ішіліклі болдық. Біздің бала сақтанық. Сәнғат учрежденияларын филармония болғанмы, театрмы, яки оқытау учреждение болғанмы, менің фікірімсе, барабар оларды етеклерге тейіз сәнғат әхілі, сәнғатты аңлаған, білген кіші. Мына Әхәт Әхметшті ол филармония не үшін ол нықлап, патырлап, түдіп деп аламай бет, матур етіп ішіп алып кетті, Нефтекама дәулет филармония. Сөзге Әхәт Әхметші ол бірісінен хейбет бейусі, музыкант, ол аңлай біле, артистің тұрмышын ол міне әлі сөйлегенсе, әсен сөзін көп татыған кіші. Шуа күрі ол бүтін артистің келесеген аңлап, оға шул қаттым шарттар тұудырып. Міне бетінде бәдің Нефтекама дәулет филармония башланғанда ол бетінде бар-бар оның тұрышылығы мінен енді артистің бүтініне тегілейді фатирдар алып берілі бет. Ол әйтуіне еңіл, әбет ол бик көп ішшіләні. Шуа күрі мен ойлайым біздің филармония бик рахмәтлі Әхмәт Әхәтшіге. Вақытында рәхмәт әйтә білмейбір. Рәхмәт әйтәк, дұрыс аңламастар деп ойлайбыр. Бұна бір-бірімізге гіл рәхмәт әйтіп яшәргә кәрәк. Бұна хәзір бик әйтер инек. Юк деп әйтәһелә килмәй. Әхәт Әхмәтші турында юк деп әйткелә килмәй. Рәхмәт урыны яннәттә булган. Квартирлар ғана алып бермәне, ол әр бір райондың етәкселері менен хөйләшіп, мына тәтешлі, асқын яқтарындағы қожалар менен хөйләшіп, әр бір артисына ер участкі бүлдіртіп алды мына шы Нефтекама ырганын. Һәм бура хөйләшті. Әр бір артист мына шул сыққан райондан буралы болып үй алып, әдір ырғатынан бешіп Бура түбі астында екен. Әдір. Әдір. Мен шул айтып. Но келгені ішләпті үрмәні ол тәбиғатты нық яратты, нық балықсы болды, мұнса яратты. Мына беді суббота, воскресенье мұтлақ көлбейін алып кете тұрғайны, балық тұтып, өйләшіп, әңгімәләшіп, ябылмаға бақсағына, бақса ішлерін яратты, шунда. Бір ғелінен дүрт Ресейдің атқананған сәңгатшымекер һәм нефтяник ішлайып, нефтсі. Тек аны қойдылар Министерство культуры отдел кадровқа, анда ненделер. Эші бар енді, кімдерді индірге, кімдерді yok, балар, группаларды.
Анан кетті Нефтекам филармонияға. Нефтекам филармония қайткас банда балетный училище хореографическое қойдылар. Ол көтерді. Әлі мына бөтін балалар келген қарайдар. Рим Ахметович жоқ дейді қоялар. Ахат Ахметович жоқ дейді қоялар. Солай почеты болды, конечно. Званиялар алды, немегіне көп мүшлер енәлі, пристрой ішлейм тені мынауында, балетный училищенің янына. Ол да yok проект сметаға бар ені. Жоқ, қазір. Ана кім жүрей? Бір кім жүрмей. Специальный зал бұрғаты ішіне, специальный гараж. Шо на училищеға пристрой. Болманы, насып болманы. Кеттілер. Ахат етмей, конечно, оның манан еңеліне. Хәтермән керек. Біз бүгін де Ахат Ахматовны еске алдық. Оның рухы қуанғандыр. Һәм ең мөһиме бына һеҙҙең күк шундай абруйлы дәрәжәле, мөхәббәтле ағайы бар һәм тормошта яратҡан мейербанлы, рухлы, шәфҡәтле һеңлеһе бар. Ҙур рәхмәт һеҙгә, әлбәттә, коллегалар һеҙгә лә. Хәтермән керек, шуны онотмайыҡ. Һау булығыҙ. Менің тапшыру ішлерім келе, һеҙҙең урында. Үҙем алып барыусы улы. Шәп була. Юрай һеҙҙең турала. Шу хәтле һеҙҙә күп информация. Шаҡ аты ултырамай, йәнисә,